Ini sok bajak blog ni bagi mobile tu pakai college allow kering bising apa no ang blog ni bagi tu pakai manza kan rikso tong but ini kisah West Bengal ni berok baik blog senam nai but bisi ya apa kan kisah khogai ang besar dari shoot kaiman video apa norok night tong di time per norok ngasal pungmang lagi sisa punugan awan gue yang ini kisah college blog kelanya bagi mobile tu pakai khogai allow kering bising apa no but manza kan riks awan bising norok enjoy kaji Jadi kawan beronor ane channel saja kau like kaji, share kaji, komen kaji, asal nubai ang ini kogai video shoot kaji tunggu rikso ang namanya yang bagai video shoot nama itu asal hambai. So welcome back my YouTube channel nurung naik tunggu tahu hanya ikutnya practical exam bagi sekolah aja or West Bengal student nurung naik tunggu naik tunggu ikut apa exam bagi aja mau use keribat. Tapi nurung komor back West Bengal student. आप लोग सब वेस्ट बंगाल का है ना? वेस्ट बंगाल का सब नाम बोलो एक टू अच्छा नमस्ते फोन में तमाम वेस्ट बंगाल में डॉक्टर श्यामला रेड्डी कॉलेज में कॉलेज और ये है रेशमा खातून ये है ये है रेशमा ये तो मैं ले लिया ये हम lagi bisa nih vlog selama nih dong West Bengal hello welcome kasih nong nang je phunu ne apong ke West Bengal student rok nong nang tino phun bagi vlog temen prof ni exam practical logi family college emna ke college mana mobile use khame ro hakuna ang tini vlog ni bagi bisa risk na ang mobile use khai jong tabo dah tunggu tapi asal kena ang tanggaran naik karang mobile use kami orang ang fokus use kai tong lo bezal manjak kan mobile amna kiu kan tai bak tekiro ya sunur asal naik tong ang masuk tong yang han jauh khok mai ke video sun kai tong asal no bye ke sini college tong tu nasi ke view no ro mai ke norok nai mai tong tong mai views yang go sini college tong tu second floor tong nasi kan mai views no ro yang go khas ngai tong go norok nai mano